سڵاو و ڕێز من خواست بە کورتاسی هەنێکی لەسەر ئامبێژن لەو تەفگەڕێن دیپلۆماسی یا دەناوبەرە تورکیای و فیلەندای و سوێدێ ڕاوەستن هەنێکی بە کورتاسی بەژی گرنگە ji بۆی چ گرنگە یعنی بەڕاستیژی ئەو لەو تەفگەڕێن دیپلۆماسی قەت گرنگیا خۆ نینە ئەس باوەڕ ناکەم تورکیا تشتێکی قازانج بکە لێ دیسانجی وێ بخوازێ ئیرۆ و پێڤە gelek tiştan bifroşa ambêjin rayê giştî Tirkiyeyê îxwanên Tirkî û ambêjin mutefîqên Erdogan û AK Partî an jî bixwazî opozisyona muhalefetê Tirkiyeyê henekî zêdetir bêdeng bike yani mîna ku hemî dunya muhtacê me ya ma êdî şaşkê bavê Swêd û Fînlandiyan li erdê xist û tiştên bi wî rengî lê birastî jî çi qasî wisa çi qasî ne wisaya ew cê gumanê ya yani her kes dizane Amerîka û Brîtanya bixwazin welatekî bikin endamê NATOyê dê bikin yani rola Tirkiyeyê dê devir de zêde nebe yani ne Tirkiye welatekî wek Fransayê me gelek carna dît ku rolekî wî di nava NATOyê de pir snûrdar yanî bi serê xwe nekare tiştekî bigorîne loma Tirkiye mumkîn nîne yanî pêşiya Fînlanda û Swêd bibe asteng lê wek formalîte êdî bêguman xwast wê wek firsetekî bikarbîne û di wê firsetê de jî tiştê ku qazanj dike tiştên şeklîne yanî ji niha şûnve ji xwe peke di lîsteya tîror de tiştekî Swêd tekiliyekî Swêd bi pekekî re nîne yanî ne alîkariyek jî ne lê Swêd hinek liv û tevgerê wî dewarê mafê mirovan dijî Erdogan hene dijî hikûmeta AK Partiye ne û dewarê Kurdan jî de hinek alîkariya wî û liv û tevgerê wî dîplomasî be rojava re heye ew liv û tevgerên dîplomasî henekî wê veşartî birêwe biçin ji niha şûnve em bêjin hinek heyetên Swêdê heyetên biborîn PYD û YPG an jî hêzên Sûriya Demokratîk û carna tên Stokholmê wane henekî demekî paş ve bixin heta ku endambûna Swêdê li NATOyê de bi temametî cêgîr dibe yanî welatekî wek Yunan gava ku bû endamê Tirkiyeyê Tirkiye nekarî û pêşiyayê bigire yanî heger ku bixwaz jî pêşiyayê bigire ew hikûmet dê mala wî xirab bê di wê çarşevê de min tekilî bi Swêd re jî dîne hevalê min ku li wir dijîn û em bêjin li wê derê de xwîndîn û çapemeniya Swêdî baş teqîb dikin ew jî yanî wek mîna Hogirbrayî Şemal Beşîrî ew jî di wê baweriyê dane ku guhortinekî wisa çê nabe ya dinê yani ihtimaleke herî zêde heye Erdogan ji xeynî ku dixwaze henekî ev zextê çapemeniyê ya Swêd bi taybetî li ser xwe kêm bike di heman demê de xwast mesajek jî bidê Putin yani wekî ku em dizanin Putin demekî dirêj e dixwaze li rêka Erdogan Tirkiya NATO paş ve bide bi wê rengî êdî mesajekî bi wê rengî jî de yani mesaja xwe da Putin got ku tiştê ku ji dest min hat min kir ji niha şûnve tiştekî nekarim bi wê rengî dibe yani loma guhortinekî wisa çênabe ihtimal e dewarê çekan da yani piştî êrişa serêkaniyê ku hevalên min jî ya ku li Swêdê dijî behs kirin yani piştî êrişa serêkaniyê abloqeya çekan ya Swêdî li ser Tirkiyeyê heye ihtimal ew henekî kêm bibin bêguman di rewşekî wek îro de ku krîza aborî heye krîza petrolê heye krîza çekan heye hemî welat dixwazin çekê xwe bifroşin her welat dixwaze petrolê xwe bifroşe Swêd jî li encamê de bi qasî ku em bêjin welatek bi dewarê mafê mirovan de pir zextan dike li ser welatên ku mafê mirovan bin pê dikin lê di heman demê de di encamê de dewlet yani berjewendiya dewletê berçavan derbas dike loma ez vê vîdyoyê dirêj nakim yani ew tê famkirin ku di vê derê de zêde guhortinek nîne birêwajiyê wê yekê li nava Tirkiyeyê de ihtimala guhortinê mezin çêbibin ihtimala xelek mecbûr be bê cadê û ihtimala şerê navxweyî heye me dît ku jara yekemîn Qiliçdar
ئۆغڵ و ئەو کەمالیستێن ترسنۆ مەجبورمان بچن بەردەریێ ئەمبێژن سازیە سەدات و چەتەیان بەرهەمتینێژە تورکیایێرە ئاڤیەک وسا نیشان دەدا کەمالیست و ئەمبێژن پارتیên کۆماری جەهەپە چ قاسی ترسنۆک ژی بن وێ نەهاوشون بە مەجبور ببن هەنێکی وەرن سەرجادە هەنێکی خوا بژدینن ji بۆی چ ji بۆی ku ئەردۆغان دەدەمێ پێشدا بەڕاستیژی نەتەنێ جانان کەفتانچی ئۆغڵ و احتیمالێکی مەزن هەیە کەسێن و مینە ئەکرەم ئیمام ئۆغڵوژی ku احتیمالێک هەیە بە بربژێر ji بۆی سەرۆک کۆماریە بخوازێ پێشیاوی ئاستەنگ بکە و وی لە دار بخەلە لە مەحکەمەین کارتۆنیدا لۆما یعنی بەرەڤاژی تشتێک و تورکیا و دێ چەند سەعاتێن دەمێ پێشدا لە چاپەمەنی خۆدا بفرۆشە ڕایە گشتی یا تورکی و دەنگدەرێن AKP تشتێن بەرەواژیوێ احتیمالێوی هەنا مرۆڤ گەرەک ji بۆ یڤانە هەمیان حازر بێ احتیمال هەیە بەڕاستیژی لە ناوە تورکیادا شەڕێکی ناوخۆیی چێ ببێ ڕەوژگەلێکی خراپ ببێ ji بۆی ku ئەردۆغان ناخوازە دەسەڵاتی خۆ دەور بکە شانسا ku ئەردۆغان هەیە تەنێ شەڕ لە ئۆکرانیەیە ئەو لطفەکی خودەیە ji بۆی ئەردۆغان لێ ئەوژی چ قاسی درێژ بکشینی ئەمێ دەمێ پێشدا ببینین و احتیمالێکی مەزن هەیە لە سووریاژی ئەردۆغان بخوازە جەبهەیە خۆ هەنێکی سافی بکێ یعنی ئەم دەبینن رووسیاژی دەڤیواریدا هەم لە ئەرمەنستانێ هەم لە سووریایە هەنێکی لە ناوە لەڤ و تەفگەڕاندایە بە ئەرمەنستانی ڕانبێژن تەکلیێن خۆ باشتر دخا ئاریکاری دکێ لە هەما دەمەدا هەم بەخۆ هەم لە ڕێکە ئیرانی لە سووریایە نزیکبوونێکی خۆ بە هێزن سووریای دیموکراتیک زێتر دکا و ئەف نیشانوەیەکێ دەدێک و ژنەهادا چەکوشی خۆ دەرخستنا ئەردۆغان هەنێکی دێ نێزی ناتۆ ببە احتیمالە لە سووریاژی لە ناوە تورکیای داژی لە ڕێکێ ئاڤراسیە چیان هەنێک لەڤ و تەفگەڕ و گۆڕتنێن نوچێ ببن گەلێ کورد ژغەین و بکەوە بن پسکۆلۆژیا شەڕێ سایکۆلۆژیا تورکیای divê xwe ji bo rewşa nû amade bike.